Ajatuengme Keminshe. Yo, na men son right chame feri kam yobe o machi TV na mene ashi do for nima do for nama do for kenkle wa ba ngon shida wa kin ofeche ma won bela kashman bala de ba nu chomo ni ba de sakasamanta ka mejala kelele efe wa bro mo de ke Papa Bineke wo. Eko Joe me me jimeni me ne dale ke me pike baba o jimeni me no kete sa ami. Pike baba o jimeni me ke dia chameta be wo ti ami. Lela me ye kwa me ya wo pe ko se be kuku me oba atuma mo so le mu ke 5 pound pe dia ke. O feche ma wa na mobo ne wo wala be mi no chunu chunu kwa ni se yen. Boni afe ni ye ni eto. Bi papa ne ke wa fata. Anu wo na agbe, afe na agbe, akpa keke. Nyeme ni me na me insole ni ke mi yo bi o machi TV na shikobe ko e shambo ni fe mo ni ke bo gbe no ngule ajino ni eshe ngadi pawo egbe no like do for so na kaji boni wo yale shikobe ko mo ni kadi fe mo ni ne ba ogbe no ji o na le henyo o sun oloka o enyelo o de bi mi ama awo wan rasta to gbonyo ni she kakla gbe yi inde blanca wa ke china kutoka yo ne gbe ni awo ni bi ne do gbele ele kolebu kokoko hime la ka je na inde blanca wa ke Great Aim Academy Passion and Excellency amejime ni men body for mo ni ne enyo kadi o to ame se gba me Accra Post Office ni ami John Universal Thomas I Street Enterprise Groups there tutu Jemeji any only ba family ba share amen no ye je no one ke ba ka mini the gym bar and restaurant you noko lile ona noko ngomo noko take it till noko fine noko bright and shine pomo den kono chi oben ka me I Street no post office tuntu nke you noko fine pomo den kono chi oben ka me Cadbury kono ni old family over the mishilita hime la ka je na mene eni nke bo aya ji CMB Abuja Railways jegbe wo CMB no le any brewery yo jegbe nke afe kun ayejen on shipon men ni je gamen come on ni e chaka ni e poto ni e manya ni e twi na poto mo ni ka ya ni twi kra mi e jera mo ba shira cho ni mi e ba fato no ka go de bi ni ama wa steba e ba shampoo ko mi e jera mo ba shira. Children have a very high nutritional demand in relation to their size, and vitamins play an important role in maintaining healthy growth. That is why we at Base Pharmacy Company Limited have introduced Base Vite Kid Drops, a multivitamin drop with 7 essential vitamins including vitamin A, D, B1, B2, B6, and vitamin C to aid your child's healthy growth. Base Vite Kid multivitamin drops have been specially formulated to help meet your child's nutritional requirements, helping them to get back to playtime faster. With Base Vite Kid drops from Base Pharmacy Company Limited, for further inquiries of bulk purchase, call Base Pharmacy Company Limited on 0302 672 317 or 0247 287 853. This advert is FDA approved. Great Aim Academy is all you need. With our neat, spacious, and serene learning environment, we make sure your child is as good as gold. We also engage in lots of extracurricular activities such as excursions, career day celebrations, games, and so much more. Our canteen also serves the best and nutritional meals with your kids well attended to. And we are ready to enroll your ward from nursery, kindergarten, primary to JHS 1. Admission is currently ongoing. Locate Great Aim Academy on the Atamills I Street behind Enterprise Insurance or call us on 0542 426 803. Great Aim Academy. We say passion and excellence. Ghana be the mantiasi and be fair. I mean, when you can buy, I said, I mean, for you, your hair struck, you but I feel
ni bi ni gba me ana woke amane bo aba foma bi anyi ke amla lo bona fe na amla ra ko ni eyi ebua ni anya ke sa ni ke hine ni fin oya e ko me woke akutu nkwaro ma fi assembly members na asan gba te ofilo ante woke police fui alo o che me ni me aye abua ni onye no ke sana kan ni fi mo yeah ora don inga police fui ke wo kwani na agbako ya bi ene ke wo sa wo ke wo achu je ame pe popa ujin ke popa bibi anokolo ifi akwa na kan le won wo kan majanche bi le won na asan gba na gba yin we titriji gogota ni hey ni ekole ni jo mi echichiye alo mi jo beje me ni saga ko na chunwe ni hey ni ekola ma chunye ni esa alo mbi ko me ni afe egbe ko manu lehin ele me ne fen o kapa ni gbe ni o asaga ni fi mo ato ni gbeja mi ojuba le nke e ba yin abona fi ni o fe be ke ha ne ke ni fi mo ni asaga ni fi mo ba no da gbe pa ni ka se me ni hu le mi ye o ma shi tv no Mbe ini odai afute kofi meji mo ni yo asaga ni fe mo na chan Hello la viewers. Yo ni me na me so la fani kami ya be amashi TV na minda ne shaka nyana nye wachunye me mente ya fe me ni inya gejara imba she ke umanye ke shiade pakpa lele inke ba ka mwene ni minto ni inke bu akwe CMB Railways Niami CMB Railways Niami inke bu ake no ni ya no ye je lele anokwale ebehin me no eyetan manya ne chaka min biye bu ake mini ha ni neke no ko ya no mini aso wo bo nu pa yega mbi aso wo bo nu pa yega halo aso katangbe bi wo be na dan lo elo to be wo be na dan lo ye ha ni wona wale ni mo mbi ye wona ona wote am e come wale wo left and right omo nu e wona wale eni wo shida mo yo ona Garangbe is about time na gbene gan nu pa ife mi to na me na mele akekeja me la ka me nya me no awodon ame shi wo ni wo man bia wo de nche wa afa mi ni wa no wodon mo eja ke ntokonkro ahwe mo ifachon mi che me ni holo se na me fi oju ke fun na me holo se na me ame he dun shi ni bi na me yo mi nka me ame kwaje mo oju gba eja ke be komba ni nke be ba she ona ni fun lo e ba hwe yi be ba hwe ni fun lo ba fe mi ni e ba hwe yi cheme nyeme ablade abi me ni no wa ke ba homo na gadangbe bi na me poten je me ni pe wa ye ni ani mene wa ye be ni wa ye ne nyeme ni ka bo yo ni ka CMB Railways CMB bo bi eto odugba CMB Railways gan CMB Railways miji Abuja eko nuwo to oja Abuja ye wo telenda de jinan wo Railways and nkebo yo nyame Railways and de nkebo yo ne kaji ote Railways eye nya hihie mu eye cheka ne ye manya no ni ya no ye jeme oh mama sa I'm so-called Railways B ne so-called Railways B ne ke wo chebe ko me na fe ju ke fon don shi ni bi na oh Railways je agba shikonji me ko me na me baba mi chumo ame kologan ma shikonji sabi gboya bi na ka me ba no chumo na me na gba na me ba de gangbe ame kologan ma shikon na on le keke ake size se wo gan ma shikonji ami na follow shimini ewo feje wo bo nu pa ni yin shikamo na manya me no awo jugba ni beri me ko me lo eken wolele mi ye me ko me la we fe me a blow ame fe me che me a blow foi be na lo eken wolele me ba me lo ke jelele mi ken go show mi ko awo yin ya o
Mini no ni mini nye tawo mini potenye tawo ni nye hawo no ni don shi ni bi ni ekenya hihwie mo baba ya wo fin no jino ni fi o mini no je bi bo ni nye wo ni ma wie da ake mako ake fo ja ka chinsi atamo na no ona ni o ke me confess na fo ba ke la ke pa no fio eyin o ye mambi awi awie because bomo ko trok pem de le won ba ji ya ale bine na ko ara de baba point ball mo ke sha ife mo a fe kun ada na agbo awonye ya o CMB Lorry Station ahon ijemi ahon shikun agbo producer ani mfoni je ko ma fofo ehina akokwa yi na blow na me boy ejeme mene me fe ka me te shamba ka me dwen wo yi maybe this is power afa me koma yi no le won afa wonye me ni oni ye CMB Abuja CMB je railway sa me ka me pene na me ba lo ame boni afa na me ka tutu amla lo na le ake ahwa me ejeme o mo sa na ba kuma mfoni no de gba na ba power ne ke no NDC bi ba power ne ke no kwani nye me ko me ba fe amon kun me agba ngba mi niji wanyenu Emmanuel Pakwalote agba producer fa na mfoni abase ani mfoni abase nka me use structure ni oje take boni kenye kuma boni yo mfoni no na kuma je pavement agba te yen na te stores mamu nani ona UTC CMB jegbe no eko na UTC CMB no mi no jegbe ATM no na kaye joke onye tromo boy ake akantaman togbe ya kwa shop ko me no na come che no na ye oni de junugbe kuma no mashilogu ayo producer o fa ni no zoom na kan jengbe wa mi o fa ni shiba mi to na me na ni pamplot ye ho yo mashitivi logo ahihie no na eje fe ni na fe mini shekonji na ho dabi producer anana pamplot ni aho o mashitivi logo ahihie je ora pamplot je ni holo je no na jengbe fe wona ni kabo yo ya question asabo na mama wo je me ni mana ko te o na mo ni kashipon ami boye no jian because te me ko me gbeji na chop o mi ba fun yeme ma mini omo no ni jiagadango nu pa ikomi ke wo politicians ikomi mini omo no jia me na ma me nya me fo me am bi chimo anyan kome ke musu said the son jino de shani ahwe yin ahida na gbogbo yi lala mi no ni yo mi la kra je ne ni na ni egba na wa Germany na ke be oshimashiko ho no ni ya no ye jese ni dromo na mambi blue NF mini eneli no na mekele femini ameke leba manjano ko akwa mfoni na anye obana ka mko enwa ye no na enwa gba eko ekamini da Sibra Dr. Asumedu Nyaku appear, you have no land at Abuja or CMB. Chonke money ba ne ba claim shipon money ke shipon ahon ale. She le no ni she yen ewo jinye. Ni egbaji da Sibra Dr. Asumedu Nyaku appear. Neke gbomone nyele sande bi mo. Nyele sande bi mo chonke. Minto amabi ake wachene minto amabi ake ingbeje ni te paletin ni ni akwai ni kinshipon kenklen masuma ke wachene ajepo never fail bi ami me ni ke shipon hale le ke je na kan ni to ni te afi no ko eje me ona gan ona cheme me ni claim ake je me nyenye no nie minto amaka nyena nyele minto amaka enye
nyeke maki aiko ona CMB na kan lorry station na ahwe me na ka ato ako ona muni akele shikun ni noko nyakon apia da sibre noko nyakon apia cheme min kenye nyeke maki aiko kaja nye nani jara ye lawyer the lorry station be na sha me shikun no Natasha akwa ni individual ne ba koshi pon ne be cheme ni yo kadangbe but titiri many na me ka me jurisdiction di je mi kan na ka cheme fo jinjinye nye makia nye ba nye kemia ya efia yi kadi nye tashi ni nye kwa ni gbade ko ne ke shikon ne na hwe me ni yo de be cheme fo jinjinye maka nye ko mama awa ya o kwa ga me wa ko me to mi ni wa te ka mo ni wo ni bi wo ye mo fia mo ye do no aja le keke ko te wi won ba ke ni bo ele obu mo ni bo e ko te shon yu o keke mo cha mi o to efi o to enfan ta flache mo o cha mi o to enfan Zeneta niji Zeneta Rollins niji MP member of parliament ke ha call cloth municipal area money ko ke ba ajemegbe eke sandeko eba fomanja no nke minsumu ake wa afa mi nkole nya wa abu awonye na awie motwe ni wo ba shraw nya wa abu aletwe wo ba minsumu ake wa abu wonye mimi Zineto tuwe ni wo femini ni wo ba shraw no nya wa abu a wonya o Zineto Rollins MP keha mimi kole clote municipal area nya wa abu aletwe ni wo ba shraw. What I would like to do is stand unequivocally, and to condemn what is happening in this enclave, because it is very clear that this land is state land and should not be taken over by private individuals, especially when we are not sure who is giving the permission. And so I would like to call on the Minister of Transport, under whom the railways development is situated, to really come out and give clear guidance on this. In addition to that, I would like to call on EOCO to investigate this, because this is causing a huge uproar in terms of people's stability. A huge part of our informal sector is situated in the CMB Abuja Market Enclave. And a lot of people, over thousands of market women, not to mention the hundreds of drivers who operate there, will be completely devastated in terms of their livelihoods. And it will affect our food security in Accra. Sometimes it appears as though some of these things may not be related, but this is related to our very livelihood and our food security. It's the reason why during the lockdown of COVID, that market was allowed to continue operating, because of the key position that it holds in terms of our commerce and in terms of our food security. I would like again to condemn what is happening there and to appeal to the Minister and to the President to intervene on this issue, to stop private individuals who are taking possession of land that is for Railways Department under the Ministry of Transport. What I would like to... Yo, no, ni me na me chairman feni ka bi yo be o machi TV no nga o chami o to enfan inyo yake bon o ya boletui ni onu wo nye na wie mo shi ya blofo afin be na wie la shiku wie ye wo gan wie mo hu e kola mi blofo le inu shisi odo pa no ke ano ka jami e wo mi to ni ka bo fin wa bo gan hu na wie etue ko ni gan wie mo mi nke bo fen to mi ni wo ba nya wa abo ale to wo ba Shipon railway shipon e wo kaji railway shipon ni tefe tan ni agbene private individuals en ba ni amen ria keshin am shipon jina kan shipon e wo mene remo fen ji ake one town ni wo president ke wo minister ni ji transport minister akwene ken sanimi ojogba ni one town ni iyokyo investigation yena kan shipon sane because over 8 years now ke the time any in both parliament in big questions yena kan sane ahu ni response say ni minister say ha me ji akeshin shipon railway shipon e wo mokonye ni ho na kan shipon e wo keji na kan ji sane te fete ni ake a hwe me ye jeme a fete me shipon a me ftia ken bi ni ne driver full any your jeme hu a hwe me jeme keji wo hwe driver say ye jeme ni aje lorry park ye jeme wala keshin CMB Abuja ni epi ni je in hinterland ni ba guy
Germany iba. Wo keji wo ke one town ni wo secure wo food security alo wo make sure keshin that be ke mkonho ni iba nyenye ya jado ni eya he ni. Isani wo protect na kan land there. Wo president eke a protect state lands wo minta ni nke voice a support wo drivers union ake na kan shipon isani akwe hojukan ni a protect na kan shipon kuni wo come say niji wo trading any ya no ye jeme anya ni a protect jeme because it's a huge part ko te jeme ba na keshi many your jeme over 3000 ni metro ni ye jeme wo keji wo ke won tan wo ya wo here isan wo ba fiti na kan area me pi ni your jeme na kan lorry stations keje 80s 1980s ni amham ni government ham na kan shipon akeshi ameketuni e wo keji mene ekole mokoke ahwe ameyejeme ingbani isani amaya isani okweme ojuga kuni ba fe tomo ni won ya wo hie won hwe meyejeme ni won hwe mekume yese wo ba fe appeal akeshi iyoko akweme ojuga wo fe investigation kuni wona na meji many ho na kan shipon ni ji railways land ni many ke ameshipon ni ameba chon wa akeshi tefe 10 ya na kan title to na kan land because wole akeshi na kan land railways land state land ni was small ni iba fetomo keji oye Ghana ke ohia shika then you have rights to land that is not yours. It's what protect many your German because they are an important part of our citizenry. Yeradon kan shipon railways shipon e wo keji railway shipon yo no anyame nche me nkwolo efenike mi yobi nye kwa nyao papa nwie dwemo nyao ne ya badai ewie dwemo wie mo abia ke no na me poteji meni olose keja keje me railway Akwa Island ni railways bi ji meni akia mi bia ke so de pa nu mo so sikari bia na mo eje na meji meni mamo store ni na meji meni keshimo aba na ba wi aba na ba wi aba na ba chonwo maja chemeni wo nyega ametjo na chimo ni yo ametjo ma me kwakwa atoyi akona afili akoba afili du ke fon jino ni e ka me twi no come on etowo you tell be anetowo mwa ni fio cheme ko me fio Biane, we are sick and tired of your nonsense. One turn in nyeli. Ona. Shabe konikaji wa fan wa biami. Ni wa chue ye. Benye na ka wompi because what ye for decade of years. Ni mfete mo ni chomo nye mumu shila foi. Chame ni wa ye kadem go chomo me mumu shila foi. Ama me fio tomo. Amenu. Call you a dear me, Sandy. A chair, I'm a bottom. I'm a nale loco. I'm a nani bottom. One barmena. Tomini. Well, I did tell me. I'm a man, manche over your look. I find a cat your manche. No jibok, your man be a jet don't jib. Maybe not no honey. I choose him come here. No one brought for back a position is not a property. But now their property ni. No one better nyaka wa fio. Ebe esane safo. Ona esane railway so nupa ye. Ona railway so nupa esane me come po ya jail. Instead wa tashi. Won pe. Ni mo ko ebe tashi. Atoni de na ma. Alo nupa mu boni. Ekele femini ni ejela ta 70 years ni feneke ni fona bene enwena shimo eke julo ni amemi wala fi ataye talashi eke julo ye meni mi wala fi ataye eke ame talashi eje me no na ajeli kwa me ni wo Ghana ba hine Ghana ba hine no ni ana sure kan me gbe ye fen me kan ni bi fen to konklo ani bi ni wa begbe ye shemo kokin awo eje ake wolumoye ni san efe chaka poto manya ni wa ka wolumoye ni eti awo politics mi no be ni politician se ntawo tonwo be won komo wo yi ni wa ka shi me be ni Ghana dan be na atwe ba yin eyin le neke anokwale ni nya na anokwale ona anokwale ejo anokwale ejo shidani ona inkonye no komi ake ona anokwale no ni jowe anokwale no ni jowe come on hey cry ona
fi amale no ni ngo anokwale ni jo enkura fi amale no ni ngo ni o ye bi ni wo na kan sie bi Abuja a o shikun na kiam a o shikun agbo me ko me na me batuni na me ba ni tumo e me na me ba mba tumo shia me ameba mamo so de ekpa get stores na can rate over billions ya Abuja CMB ni wo ma jiajian che me talashi na me ka me mbe na me nkoma me ra me stock ko me po be de yan hihio le ni to mo me na me awanye yi a o agito gbogwe na pepe sister ni mama be na me ko te ewie mo keke moko e achebo moko ni tafla che eje njomo ke cha jomo ye low on a low memory keke lebo e ba jabo e ba yu agbagbe ke shibo ni watashi ni wa atomo wa nyojin ye wodienche wodienche wo nomi wodienche wo dabo ami ye atomo wa nyojin ye wodienche wo dabo ami e ba le ten na for dey ne ba ye onyon Abuja CMB railways bi ahon shikun chaka ahon le manya poto chuchuko ni gabo yo chuchuko brewer no le Accra brewer chuchuko Accra brewer no mi ogoni maja chema goni ngbe go ahon go fe akema brewer akema dan omo akema dan fe mu e no onye na agata mo cheme ni ba chota chuchu cheme nyenye fila ga nye ga dan fe mu ameno no ame totoi no ni ya no fe ga kuan na fe of amena because akpe am brewer club we cheme nyeme nyembogan dan me aplo nyembogan dan me aplo Abuja CMB gbo eba ekeme pele eke lorry station le no police ananam wonyeme infoni jinye be mi na me te demonstration na me ka me pene shame me lorry station jinye lorry station ka jala mboko ejake je mboko menini je ma na ale aka government Akwa Island moja chameni yo gandangbe kedi nye ya ko me femo kun e neke bia mi alo bi wo yino ne wo era na ni wona inchile mo ke higbele mo ni wona akashi lele eye wo jian yin epochun akashi kwe government efe mambi efe keji ale no ne Akwa ishikun kwa akeke mfe no ko ne yin le ke fe mo esane efe mi e ke ma ishikun ha mi back alo je na kan no jiboni mlake je na kan jiboni mlake mla ni wona wali akeshikun ko me ko ma shikun no ko ke ba fe no ko ne yin fe mo esan no ke ma shikun afi mi aha mi shi ju ke fun efe gadangbe onupa ya talent ona gadangbe onupa e bi ju ke fun efe to ma me talent ni ona ame esa e ju emi ame esa e shafe mo mi ko te wie mo be boji mo no be suban onu mi shi be boji mo no fe mi boji me no be suban shi ma bi ni ma bi olololo ake mini ya no wona ni bia na yi chemi wona ni bia na nye ntawo kpangoton no na ne na ba ya mi awon ba na ke wonye gadangba shi no ka fili chemi ko me na me holose na me yeno ko yemi nwewo ame fe chire ido afe atomo emumu shira fo because ale no na ye ye me te ba le ten na ganda sibre no ko nya ko apia ngbeje ni nye ba ishikun ngbeje na mo poten ji mo ni ho na kan ishikun ke hale na mo poten cheme mini no ni ka ta me be ni ba pa wo yan hihwe mu ene me boju no ni ona ni ne je mmene ne ya je nye ne ya pie almost mo chi enyoma me chi eten ani shona ke ihe kan ni ka fe ka ni bi comment mo ne ke ba nke ba kan no mla ni nan ye wo tui ejake wo cheme ko me ya de me ni ka ti amake ni be ta ni shikun ne ke de ba yo lokopo be ta ne na tui ni e me wo na awe mo alo kwa ke mi ni wo ba yo we ke ni e ba bi wo sande po ale ba bi wo kwe moko bi moko sande wo le boni cheme fen yo wole boni nyeji ke boni nyetamo je moko ni ba kewo nya kwa agara we
June 4th got away. Now kwa be na male so de pa. Amale so de hu abo. Say jini ga nye stop we ni yo mi. Mimbenye. Ni a hwe loy. Akpepe sisa ni mama be. Got ewie mu wa pene. Be boji mo no besuban. Be boji mo no fe no gochon. O wie chon. Chicha me nye no nye ke wa ke. Kwa beni bulu bale ni wale etan. No otu ake ka me konje engle no esani mlami ton ache to ese. Le ka be hwe mi feni ni e be na ba ele hyin. Benu yin fe poto. Cheme. What they allow over. Ni awo bia wa ake mini wo ke ba won no na yi. Game. Nyeme many pa ko nyechi onye ben call me nke na CMB Abuja lorry station won ha gboyi railways bi ye ameka jema me no ni no railways land they were like a government acquired land ni no te ba le ten ni bia ni e ba feel individuals ano shikome ko nke wonye niji mini MP member of parliament ke akole cloth municipal area ni na kan CMB je egbe fin eyele no mi yen e ba fin egbe ami keji pa ko chi obe nko mo suma ke wa fe mi ni wa bullet we shikomeko ni wo ba shila ye gan we mum niji wonye Senator Rollins nya wa fe ami wa bullet we shikomeko ye gan we mum ni wo ba ye we mum ye sandeko ndeke fe mi e ke jenshi e bisa ne ko ga jenshi na kan sane mi den che mansa shimi suma ke wa bullet we ko nu wo ba shra anya wa bo wonye tuwe wa kwa sini foni di video ne nu wo ba shra nya wa kwa la shikube ko nu wo ba Shipon railway shipon e wo keji railway shipon ni te fetan ni agbene private individuals and bani amen ria keshin am shipon ji na kan shipon e wo mene remo fe ji one town ni wo president ke wo minister niji transport minister akwene ke sanimi ojogba ni one town ni Iyokio hu after investigation ye na kan shipon sane because over 8 years now ke the time ni imbuti parliament in big questions ye na kan sane hu ni response say ni minister say ha me ji akeshin shipon railway shipon e wo mukonye ni hu na kan shipon e wo keji na kan ji sane te fete ni ake a hwe me ye jeme a fete me shipon a me ftia ken bi ni agbene driver full ni yo jeme hu a hwe me ye jeme keji wo hwe driver say ye jeme ni aje lorry park ye jeme wala keshin CMB Abuja ni epi ni je in hinterland ni ba guy Germany iba e wo keji wo ke one town ni wo secure wo food security alo wo make sure keshin that be ke mukon ni e ba nye ya jado ni e ya he ni isani wo protect na kan land wo president e ke e protect state lands e wo mintown ni in can voice a support wo drivers union akeshin na kan shipon isani akwe hojukan ni a protect na kan shipon kuni wo commerce niji wo trading any ya no ye jeme anyani a protect jeme because it's a huge part ko te jeme ba na keshi many yo jeme over 3000 ni metro ni ye jeme wo keji wo ke one town wo ya wo here esan wo ba fiti na kan area me pi ni yo jeme na kan lorry stations keje 80s 1980s ni am ham ni government ham na kan shipon akeshi ameketuni e wo keji mene ekole mokoke ahwe am ye jeme ingbani isani amaya isani okweme ojuga kuni eba fe tomo ni won ya wo hie won hwe me ye jeme ni won hime kuma ye se wo ba fe appeal akeshi iyoko akweme ojuga wo fe investigation kuni wona na meji many ho na kan shipon ni ji railways land ni many ke ameshipon ni ameba chon wa akeshi te fe 10 ya na kan title to na kan land because wole akeshi na kan land railways land state land ni was small ni eba fetomo keju oye Ghana ke ohia shika then you have rights to land that is not yours. It's a what protect many your German because they are an important part of our citizenry.
kan shipon railway shipon e wo keji railway shipon ni tefe tan ni agbene private individuals and bani yo no cheme nyeme no o chame o tu fan nyeme na me kra ji me ni me holo se na me ho na kan shipon ji me juloi producer of an shiba mana na mfoni ji no wonyema mfoni no na nye to e no shima she na ka ele shipon ni e ba omode no ani kwale ana na ka mfoni ehun ahun shipon agbo wonyema jacha me nye bia ne shipon ji kama shikame balumo yeli mi e ona na me ma school ko na me ma company ko na me ma nutumoko ne ba fetch shikako kin asen anya ko be lumo yeli store jino na yo e gadangbe anya ko be lumo yeli store ameden cha me personal ni bi na ba fe am personal businesses na ba fe do ji amni na me ke ba na me no ko no jino ni e na me jon ngene gadangbe na yo ma jacha me nyi na ma da me sha me chichi na me ka ke ifenu chimoni ne ke asen boni afe mi se e abase na mo no na efe ni kanta chane ni katamanto chane gbogbo e yo ni le junogbe yelo enu na afe atake fe me wache lemfoni di mo no na ke pete board e no ni di dasibre doctor mini dasibre doctor asumedu nyaku apia come ya wo chu ekono fe ba se shkome ya chu ekome no na nwa je minto inkwalo akwe ba se shkome producer o fa na shiba ni me egma ya chu eno chu akashi o fa na shiba mi je no ba se shienyo eni wo che yen chu minto ni nkwalo eno no na nwa chu eno awawo ya o na me kra pa wo ne kan ye na me kra pa wo ne kan ye gadangbe bi CMB Abuja won shipon keke producer of an kemi atuni no ni ma ye common ofe nke no na yen wo che na ke etu ayen tu na ke le pete no comment jibi na wo won shipon jin keke won shipon jin keke kokwe ofa ne no ni ba hobi ane no aneba ifoni no ni ba oshira obi ane no da ne ne maba hon wo shikunji agwele majan cheme na anya afi no ko agan adangbele hu wo cheme no hon wo ami hon wo ji no ko bi ni wo baba ami hon wo an boy ko te wie mo baba ami na wa ka wo ni wo bu mu wo ni ko te shin wo wie keke ni gbeke bi ni efe ne kan ne no ba do ba ni na o ba do ba ni ne ko mere ne ke wo igbe bi ane ko kwa kamini dasibra Dr. Ampedu Nyaku apia you cannot take the land from us Ashantenyo eba railways CMB lorry station chomu agbone efe ekometo ekele enu shan ho hale ni wo be ba hwe jala ye kumoni bi ejen ni woka wa nyema jacha me ka betesha ma ka je ma me jurisdiction me na general pattern na afio I do shishika na je nkun oya hwehwe nya shida na agbo cheme nyeme nkwalo ni kemi yobe o ma shi TV eno eno ma na ehye masuma ka magbele phone line se boni afe ni bo nko ye no ko wie mu no ka chora alo oye ojo mo chomo nke egba aka ye ni fe mo ni eno mo fiamu oye hegbe ni o chon ojo mo fiamu oye hegbe ni o twa ni o chon ojo mo gan dan gbe ke ba yin je nko me shi mi nke bo fe wo ni fe mo ka wona jin famu ni ba ni gan dan gbe hin ke wo ke homo na yelo ni njesan gan dan gbe ba yin eno ma na she gbele phone line 0274324331 0274324331 ba omode nko ni ocha ni bo ofe mini ochon ojomo 0274324331 ba omode ko ocha ni ochon ojomo Abuja CMB nke railways onupai deme fen ke railways acquire land
no railways Akwa Island de na meji many ho na kan shikmo jinyi nyeba chon ka politicians say ni onye anu na walia nye railways bi ya nye ka de menye jurisdiction mi je no e wa ka nye ba chon many ho be nye de nche dulo pa na agi nye dulo agi nye railways onu pa yi efenye small nyeba nye ka mi an fere da kan ba je na nke dulo agi nye railways onu pa yi ka nye ba chon mo ni poteni ho shikon e han na kan wache Dr. Noko nana nyako apia tadi nyenye chon mo ni ho shikun ale be railways bi ajulo ajini agbene ke fata yo nke ka wo kadando maja chamen many share me chichi aka na kan jama me husuna ne ame husumi ame ya wala eje chichi chamen je ame eje king kong je ame eje me ka me nya na me ba out na me ba chon boni fe ni shikun ya fe na kan mo no alo me nya me ba out kana kan setting the record straight na me ba chon boni ba alo boni ji ka boni etamo ni ashi pa mo na ma fe te no na me na ke am money horse ke a shikon ni mo claim ake le personal property ni cheme ke nyenye ba chon we ni me be ni fe enye de nche you are incompetent mo ko ka she chichi ne ka ke CMB ke na kan ke o na kan railways je agbe ke katamanto mo ko onu pa ko ka she chichi mo ne ka shi na kan jemele jurisdiction mi because wonye na ewie mo ko wonye na ewie nkamin ewie mo ko chon ake dem government Akwa Island lele government na kamba akwa ishkon me acquire ye whether from your family alokejo keje weku kode be keje manche kode government nye teshin ne ka ke ngani obi ene nsin koken wale e ja ke government jimi dabi government ko crack ishkon na kan chi mo agbaji anoto na ke bi okejo weku alo maja cheme ni choku na atala adi noni nke anya ba chun awa boni fe ni Dr. Apia anya akun e kede na kan CMB Abuja Lorry Station shikon shika nya ba chun ni mo fe shai ahun ne ka wojimba ne ba chun chun me ni all of na ka shikon ha le be chame wo ka nya ife ye ko kemo kemo fia mo shi se po ko mi ele nchi nsen ka je ba na ko kemo ni no ko kra be ni ba cha ke njomo e ja ka mi dem lan kenyi akachina kutuka yo ni lake gbe nyawo ni bini dogbele le kolebu ni wono ko kra be ni ba cha ke njemu chemi dada ngia no akashole mo e wo fen wo bolo ko ka e sikati anya nko me kun kun be ni me ko me ya na ma e wa me he na me ame fi odin na ame ba gbona na me na e fon fen na me wie na me jaje ame yin na kan no mi wanye ma he mi ke ba wo ni mo jaje yin shimon bi sana bi monica fen bi o pe di aka ke wo fen wo ke won ya wa du shini ye ni wo ti wo yin aton ke anokwale e de te ba fe tin na mo ale ka ji she lo ko be na mo ya ale ka ji she lo ko be ni wo ke she lo e ya fe she lo papa ye na ma fe she lo gboyin ye to mo chame gboyin ko me bi aka mi na ole na ba ahie bi aka mi ni potin ole na ba ahie taji hie lo ye dun son jinu ni ya me icho mi ka me te am ba ahie dun kin am bi no ni wo me ni wo ke wo ko wo fon wo no ake wo ba ko kin gan adan gbe yin le no ni yu aka nyeme me ni kan wo kwa me aban abotro pengbe na aban o ya fe kun a propaganda jinkome o bana no kwale fe shi awode nkokom no twa no kwale yin bushi ni nke ba ka bugo ngbe tomomi onyon ko de bi ni ama wa rasta to bonyo ni se kakla gbe ya fe na ka because man makpo se ken pe tan ma sa ma fire bo won fatai nkweko efia no simo ka mi aya jo gwo nko tofan shi mi nke mi ile ake noko ye na achole kama noko ye na achole kama whatever goes around comes around yeme olololu emi bi ni ma ya no ma bi ake na mo poten ji mo ni ose ni ho na kan shikon
doctor apia nya kun na chon da sibre apia nya kun nimbi na me poten holose na on shikun han le mema parliament ni oje kele eko de me afakra le we kele eko do na me alo yin to nya ka mi ake past government en ete ama me ba on ke past government en ete ne on ana fe lo ko aje ni wo former MP ni di ni Lante Van Der Poel ni ba ka mi ake se le eko ona bo ni Lante Van Der Poel ana fe lo ko en ke CMB ne ba bala ke akole after previous party ni ono no le eko because na kan bia me ko jo party ni your power po no mi ebuelo oye power ni bo jurisdiction jenfe onu igba na kan no wo nyezinator le onu igba ejake jeme e ka ododo di eshi o nsu ni wo ken cheme ni ba le eko ni wo san ni ba fonye bia mi ni anu wona wale akanye le eko ni ba out ni anu wona wale akanye le eko sika nyenye ko nye wielo kwa oni nyonko menyo je nyo hwe mi ebe lele ju ke fon nye su ke ban ni nye fe nye ni no ko kra chake nye fe nye ni awa wo ya o kata me be no wa pa wo nya hihwe mu gadangbe me ni wo ke amame ani gadangbe enyo bia ne ka wo lo wo ni bia no wo ke han bia ne ka wo lo wo ni bia no wo ke han te ba le te no ke lo ya ha lo nte shito kwe te ba le te no ha no bia nye wo ni eni ha bo no yi o mi no ye gbele ti ofan mimbi o ye gbele ti ofan no ha no bia nye won bo kon no nyame ni awo kwa wo na din fa mo do gba be na ahun osikun je chaka manya potopoto ifachon CMB Abuja mimbi olololo railways bi ye akanyeba nyeba tun railways tutumo alo akanyeba nyeba follow osikun jinye tomo mama da follow ninye hohon mimbi eko maba awa wo ya o kata me gadam bi maji ache na me shi me wo po mini wo ke ba homo na maba ni wo ba wo nyemi ne kesan ke wo ikomo a fe ju ke fun a kolo wo ni bi wo nanu wo tumo wo emu nhula fe bo fe din be aje yin eje me bomo mpinu e fe tumo no ni epin bomo mpinu di truck enjo fio na hale iwo le na ke be enyemi eje abonsan bomo njo fio na hale iwo riwo na enyemi bo aka enyemi je abonsan enyemi mo ni che to ese na le ake eje ngle no na jin na efamo eje na jin aka na makan mo bo aka abonsan cheme nyeme naneme mi na ke kola ko ba pan hello fa no gbe ke no tro akejo hello mi na ke nyeme pan eche 0274324331 0274324331 bo mo de nko ni otwa ni bo ochon ojoemo ye CMB railway CMB shikon ni ako individual mokomemo je gadangbe fomo biun ya ko egbe na yin na ke ko shikun mo ke jeme le no ni ni o ba ehweme be ba kun mo ni bi me ko kwante asande ne gadangbe pe na anya ka ne ke kun asajin yi owo ye meni ye wo eja ke wo yin onupa emumu insulafo yi wanye chame mumu insulafo ni efi otomaka aye ko ami amefi otomo amenu amechimu ametue na ame ohun ame ngam ame ingbe achimo tue na ngam ingbe mi na ka kola ko e ba kan no elo fa no gbe kan no Yo, Mumbo.
Monsieur Sepin, Oh, you are done. Ejake, Ofe Damejiwo. Ibodi wo dame wo hwe wo yin ahwe fa kura cho. Ejake, Ofe Damejiwo. Bodi wo hwe wo yin ahwe fa cho. Na wo ti ahwe. Ni na bo ye TV no ne mje hye ya hu se ni. Onya wo ti ahwe. Le twi no ne achole mini da sibre mini apia. Nge wale yo. Wonya wati ashi. Aso na safu anya kwandwa. Wonya wati ashi o manta. Nika wonma wonya he wo ha ne kembo ni. No ni domine nka gbe na pe oba na ni mini na so la me we bi e no ba he na kanona ti ha me. Eke wo ga me wo gbe shi. No fa de bodi nye te she nya wo yin adwa. Ya ge bele ba she bebi wo youth bi ne wo yin fe ba shuesu. Wo nye ti ashi cha no manye du abra wo ne. Ya inde oyi wala don nwa jobo ni efata e habo mini no wo ke ba omo ni a gadangbe bi wo nhwe wo yin ashida ni wo gbo. Awa wo ya o. Mabi ni mabida ake wo komito na me no di me ni pe wo ne kan ye. Akolo wo shikunji ka wo ti wie mo ni e boya fi otomo be wo bonu wo be suban eja ake wo nyon nupai na ma me fia me ake ju ke fun kutu mpo ni bi na fi o ame holose na me mfuase ni wo ni bi papa ife enwe wo nya obi a wa ake wo gan dan we no ni mi ni wo ka ba omo na na me no di me ni pe wa ye Nwani dani nko nyake gadangbe biye wo yen mo ni wo yen je mo kokra je nyelo kokra ni ke wo fio je nyelo chi wo denche no wo chomo wo yi enyelo ono wo denche wo chomo wo yi kwakwa ato ike ha wo yi o kon ba fili be na kon bu e ba fili be na kon bu ba fili lo be no ba ile shin ayo lo fin ajito gbo wie yi hanyan ko be ne ka ke kura man Cheme, nye awo kwa na kan George gba. Ke member of parliament ke ya CMB, rewe jene ke le no ni ya no. Ni wo mayor of Accra ke le no ni ya no. Be mi kanye ni mi kanye ko gatete katete fe. No ko chumo na kan doctor no ko nyaku apia. Na lo ko chumo ejeme ka kwa na ye ko le na kan bile beja mi wala ngemi. Il le non poteni ina ne ma il le non no poteni na ne ma ni ne wonju ono ni vio nyenja mlan kata fe ke o mo ko akwa ni we mo ko ne gbo na efia no sumo ba anyo che mi fere da ka ma jenna ni meni fio na kan be ne bu mo ni Dumo TV station Dumo rese be ewie kan shi wo nupa da bi ta flat je ni lu ni mi wie kan shi onupa ko je ni twashi ni mi wie kan shi onupa ko shi gadangbe no ya ji no wota wo ni gadangbe ona wo cheme ni wo ye fe ame ya ke ka me nji ame ngle no wo cha me to ese no ele tomoni shi ka ja me cha wo to ese no ele jaleni ni shi ka wo cha ame to ese no ele tomoni na kajibo na ame na ale cheme nyeme kashi mebi agbegbo shisi yen bi railways bi mi bi akenye ba ni ba tuni alo akenye ba ni ba follow shikun je ni wo hu pe meni ni yo mobo na me ona nya hihwele ni yo mi fedi neji gadangwe formo bi na ma apia ne ke ju ke foni bi ne gadangwe politicians na me holose na me support ho ne ke ni bi ne ona ameji nya hihwelo ya jitogbo wie ona ashino nche ma fili cheme ni holose na me support ho ne ke ju ke foni bi na fio ye shika fio na me ba na ona amede kokko ni ba fe fo fio kake ewo na me den mon bi achiabo mi bi ko kwe gadango nupa yi mi nto wo nupa ni yo ona kajala makato butu ka gbe adan shila mi nto ma jacha ma bo ni lake lele ame ba na me
share me chichi na me kemi o debi ni ama wa rasta to gbonye mi share kakla gbe ya kashin lele mi money ni moye se ni tanu gba mi boni afe ni shika ni ba je mi ba fe ya se confess mi boni afe na nya afe ni kokokwa yes gba mi allo what say ko be mi ba amena ke lele kakole wo bi ane wo cheme me ne ba wete ameno na me ke kon shikon jiyan awo wan wa bi ni wan wo ba invest ye shikon no but na fe ni wo say bi ni baba amena ke ayaye fin mi to ma jache ma abo ni they can boldly come out number share me chichi je no ni man che ma je le personal business and enjoy je man che personal business mi cho manche alo gulomo senche akwashon shikitele asafo ache no ni jinjo choku na talo nke ogbe na no yen alo ken jele individuals kwe ama je individuals po mam boy aninka individuals po akpasashi ni maka akashi mi to ni choku na talo ni yo gadangwe ona traditional councils ni yo gadangwe ne fin ketele maketobutu ka gbadan shula traditional councils ni yo gadangwe ne fin minta many back amanya me feel bold na me ba out na me share chichi na me ka ke what was saying nuchu money ene shop ejin ni alo jala na mi shikana bi alo school chu ni na ma shikani jo ni ba ake was saying confess me minto mali minto money ba anye challenge ne shit chi ne ka ke wo sen kole simple sen gamashi sen osu sen la sen tashi sen nwa sen po sen adan sen ningo sen na nye project na fe ne sisuku na mane je neka je no ni na kan blame somo bi e ba ma na SDA school ke Latter Day Center genome nkemi to sukuko ni chame nyenye ba yin shi ne tinye ka ke mi ye ne ke manche alo wa ye ne ke popa no manche ni wa yi no wa na ke lele sen wa batano sen wa na le junda ni mo fiamu bomo gbe nyemi ya moko ke nyemi no nyemi le nyemi ya lumo ye li ewo nyemi le nyemi ake no akomo weku gbele ya lumo ye li ewo she face mi bi akanya mancha yele ni ba yo alo ni lumo ni ba yo mini potin je no ni fe ansen kede mi ko ni fe no ko ansen be tun aka shi ni lumo ni yo ko ni fe ko no ko ako weku ni fe ko no ko ako moko je me do me nu mo ni ko na me no tip ame no ko esan ya yo da bi a kolo woni bi ta flache gbo ni kwa shi pon le ke ko CMBA Abuja Lorry Station. Eke ejeme. She ho ale. Ni wo maja cheme nya ta mo ni ho ale. Nyenye kwelile. Ka ba shi gbe ne meno lolo nyenye ko ne chemo to ese. Kai ape etun ase won le ne penye sanidi. Shino na kabo ko nyon gbo e. Kabo yon eno ko nyen gbo e. Abawa bo na funle. Kabo ko nye egwe aba bo na funle no le ake podinche lo akpo sisa ni mama be ni me na me na ne me sun lo yin lo nko lo efe ni kemi yo bi o ma shi TV en eno ma na ehye mbi efe ebe masuma ke mama na shi dan machine ni ma ya minche tuwe so lolo nke gadangbe majia chemi mi panye fa no kwa afeni shinsan ebi mo ji ake alona bi mo ji ake je ko ka je awo ran stable mo na kan gbe ken le bu mo na kan gbe ken le bu je no nke mi ntawo majia chemi ni ba anya me feel bold na me share me chichi na me ka ake na mamba ye manche alona wu ame as choku na ata alo na ni bi na me fe alono na me fe ne generate income can sin generate income can am personal no go da bi generate income can sin maji ache me nyen de gbele coffee spoken am sin minta o mana male
Saying ni ya account ye gadangbe. No ba nyo show chichi no kakashi. Abola sen. Wayane. Abola sen. Waya shikane ke nu wake fon bank. Ni ke ba le critical ke wa klowa jiyan ko oshina wuluko eni na me. Alo no ko eba. Ne fife ni ne waya eku nu ba anye wo fo wo nu wo ke no ko eto na akọ chi edoko be na kan ahun na yele chafu manya chaka ni ka teshin ka yo ni sene ni ke ni peni nta yo mo bi ni ma bi da ka shi be ni wala ba ni me na me mi da de shi ke je mi kwa mo ke ni ma gbe wo ni ke wala ha wo so le un be e ko ni bo mo de da do for so me di pa 7 pm onyo fo mi o machine no ne ke don ni wo femini wo jaje mi bi ni ya no ye gan adangbe ke Ghana chomu fe chikome ko ndem lan ke ba ke Great Aim Academy Passion and Excellency ameji ni ko ni ke ni fe mo ni ba ogbeno ko to school no go bi le ba ni jomo ba kan se ni le ba fe fan ke la she Great Aim Academy ke di o to amese ba me Accra post office ni ami Johnny Vansatamas High School High Street 10 Johnny Vansatamas High Street 10 ni di Enterprise Insurance tutuntu Enterprise Group amese tutuntu jeno bana Great Aim Academy yeah ka fata ele won ke ba ke the gym bar and restaurant ye no ko le no ko take it ka ye no ko ne ba chombo ye no ko ne ba ni o bojambo afemin achebo ko ni okeshida ami shikome ko moni ke ni fe moni ne ba ogbenoji ona ne o sun o enye lo o debi ni ama awo one rasta to gbondo ni se kakla gbe nke bi ne do gbele ele ko lebu ni dimoko moni ba gbo je moni ye hila kani gbe wo ne ke wala han wo so leun beye ko ni nke mi lo pi ensure mi shimbo e so wo le do dwen lo cheme nyeme nyera don ke mi ko mo Omashi TV ajatu enme kemense